कोई कैबिनेट सिमा फाइनलाइज तौरे मिनिस्टर में हम लोइना लेगरे ओजावेना हाइबीबद माइना फंबा होगरे अदुगा नेक्स्ट 100 days की प्लान जिदा करी तौगदबनो हाइबदुदा मखोइना प्रायोरिटी सेक्टर खरा लोकली ना थमजनिंगे अहानबदा डिफेंस नि अनिसुबदा इंटरनल सिक्योरिटी नि अदुगी मतुंगदा एग्रीकल्चर नि देन अदुगी मतुंगदा पंचायती राज नि then key appointments mayam ama leiri chief of army staff na kana oideba khotoiba appointment mayam ama then finally and boys na haibadi France then UK USA then even Russia land toriba sida ambassador ji kana thadoino haibagi mayam ama yauri ada koina nungaiba haigadra internal defense ki da kitang mayam na ju popular appeal lama perhaps coalition government ama labani na तौदबयादे मतगम अतोपदी हानगी ngakdani India da saba khuzu khulai sing mapanda export tokthokpa adagi light nangi combat aircraft Indian made mayam ji mapanda export tobasi mayam yawi adugi marakta atopa agenda ama yauri na akoigi ngasai yamna controversial loiriba agnipat scheme je masi jima review togani na yauri within the next 100 days ki plan ji da internal security da maru oina mari yawi अहानबदा जुलाई की तांग अमदगी अखोइगी केनोगी अनोबा मखलगी क्रिमिनल लॉज मयाम अमा चनहनबा होरनी हाइबा अमा अनिसुबदा सुप्रीम कोर्ट ना पिरकपा ऑर्डर की मतुंग इन्ना अखोइगी सेप्टेम्बर लाइबा सेप्टेम्बर की तांग 19 की ममांगदा जम्मूदा मरुइना जम्मू एंड कश्मीर दा असेंबली पॉलिसी मखोइ पांगथोलगनी हाइरे मखा तारकपदना resolution of Manipur ethnic conflict will be a high priority area as well na yaure Manipur gi je yaure sima di yaure sima yaure si yaure matung da ai repeat tawdana ba mu nungai ba ma adum haigadra ama yengmina ji hoi hojik budi moi de they have it in their keno haitare moi gi mindset ta yaw leire ago zawina thambi ba mai na BJP da di nong na taw be je mathau ta dre Amit Sada no na thole zikari de no hairubagi zu tasing na mathau tadre because man handle to lakpani in a way chahi ama helakpaji Amit Shah na duna Amit Shah ji kanabong na junung sidre madumakta na BJP jo bot pore Manipur da boba I have the popular mayam gi nuaita ba ma di leire dana adumang na congress ni kari bani nyam phajaba ada marang gi hayobu ya bade Assam rifle board yawganu election yawganu haibajima di kana hainingi to khaina thamaji aduna ada कोई कंपेयर तो वही है 2004 द थोलखिबा गवर्नर की ऑर्डर्स सेप्टेम्बर 16 2004 द थोलखिबा अखोइगी कंबाइन हेडक्वार्टर्स नत्रगना यूनिफाइड कमांड हाइसे सिगी कंपोजिशन द पुलपना 12 मेंबर्स से अदुगा सिगी 2004 जी मुना ताबियु को सिगी 2002 गी दु मकोइ जिना कथलगा 2004 जी अमुक कंबाइन अखोइगी हेडक्वार्टर्स आगरा कंबाइन फोर्स हाइजे मसिगी जी सेमकपनी Masigi 2004 September tang tratu gizi da yauri ji number 1 da Chief Minister of Manipur jina chairman oi ani subada Chief Secretary of Manipur jina member ni then akoigi 3 corps commander 3rd corps commander army gi siju member oi Director General of Police Manipur maji ju member ni adagi general officer ko commanding 57 mountain division ju member oi Principal Secretary Home Manipur gi majina member secretary oi sidi thabak tawa nungai na bani then Third subada Additional Director General of Police ko concerned oibasisu member oi then audagi Nipan subada Inspector General of Police Intelligence yawi mapan subada Senior Most Representative of Assam Rifles not below the rank of Brigadier or DIG yawi number 10 the tarat subada Senior Most Representative of CRPF not below the rank of IG yawi Tramathoi the Senior Most Representative of BSF not below the rank of DIG trying to issue with the Senior Most Officer of IB not below the rank of Deputy Director. Moi mathau ji piri china karino counter insurgency ji effectively tongna bahona bada plan yatpa law and security and the maintenance of law and order masigi ji effective ohenba haibasi akoi gi ngasai gi combined headquarters gi magi kenoni haitare magi akoi gi point of reference haijabatare Handaki Tankuntrama Thoi Megi 2023 the orders of the Governor of Manipur Tholakhibaji the similar 2004 gizi anal tauraga sina anoba mod sindori bane sigi governors ki orders the combined headquarters sigi chairman ji kana oige high kanji da Kuldip Singh ne
advisor security to to the government of Manipur ne majineba hanagi dumaina dum chief secretary yawi ngasai third corps ki commander yawi director atei loi manaraga ahongba ma laisi chief minister ji gi mahutta chairman oigri ji advisor neba mamangi thokiba makoigi akoigi point of reference moina tawdoiba thabak si kaino counter insurgency ki effective plan semba maintenance of law and order lehanba chap mane loinawak maneba ada ahenba ma yaweba sida ahenba ma yawri sina kaino hai kanjida ngasai chief minister jina can call a meeting as and when required and mana adum head tawgani haiba meeting ji meeting ka kauraga makoi dagi briefing lawagi mong neba otherwise mana command to yadre haiba neba avna laiba mong si akoi oza hange na ju haibibada laiba karai dano ama ngasai gi akoi gi list 2 gi question nama chauna tholaiba kanana pairibano 355 si chanade mo haini chanabagi mamiri sida dumi chauna ta leire sina tapagi athadi kaino me gi tang kunthra ma thoi 2023 jidagi chief minister of Manipur jina not only police lairiba tooth and nail MR IRB adugi mathakta central gi paramilitary forces central gi akoi gi police forces mayam sa amata mana control ji mangonda gi command ji maloina lokthokre haibane madumagna ni hek jiribi gi akoi gi nuaitaba paw ji tarakpa nonganwa numita aina khanjabada chief minister gi office tagi tholapane na khalli clarification nama magi secretary na akoi 𝗄𝗲𝗓 na ama tholaeba press release ama 𝗄𝗲𝗓 press release thorpa na hai chi kari no ITLF na command tawba akoi gi Kuki gi Naharon Singh Chusanpur dagi they have started moving towards Jiribam haiba ji gi matang da 3 times Kuldip ta chithi e Kuldip ta kak natana Assam Rifles de e then CRPF ta e BSF ta e da phamate yaudre sigi red alert ni ko hairi baze hanjan na 3 times ireba bawda ngasai gi vote ki maming dara karino makoina thausadana leithoga hujikti irang ama thoalle irang thopagi nuaitaba ma leire aduna ngasai gi chief minister na tawningba mayam ama leiba tarabasu ngasai gi mana tawningbari tawba ngamandre haibaje ngasai gi 100 day gi makoi gi plan je 3 months ki plan je BJP led NDA gi coalition government na pa kanjida si ju review tawba ma mathau tai luri badi defense minister and nangi akoi gi home gi minister ani jina Assam Rifle je mo equally paiminari operational parts in the defense labor Assam Rifles then administrative parts in a home the labor aduna land to chakadabadu defense de hena akanbadu PV gadra haibaju p de gum to because ultimately nang posting karai ta doiba nang promotion kanana kari orektoiba perks na kari phangdoiba haibna chinguje home ma khota leibani na home ne ilai na control to budong uriba sina makoi gi institutional crisis ne haininge akoi na Assam Rifles ji am sawe sauba kanji da tholei badi aina ujabadadi who is controlling the Assam Rifles haibane forget about the chief minister or the government of Manipur yes makoi ji akoi gi law and order da etoba caution bani akoi pesa tingi bane natrane oja any akoi na hen ba mapan namgi pusal haipa kanji da taxpayers akoi myam gi di khazana thiri ba koi myam gi pesa di mangduna leirabane ba tax thibagi zu mathakta hujikti lan tholakpadagi haijaba tare he na akoi awabada taribni madumangna akoi tax ti kakpra ju kakta dabzu nate aduna leiriba question ji sigi sujima akoi gi representation chatra di id thajadi oja Manipur is such a tiny khujin mamai bo pak dabani na then numerically ju ani ka da ba haiba kanji da yes northeast ki oina Assam lok thoga to pa lemhoriba tare chi haiba ta ri ani tare tara mari Assam da yam chauna leirabani na focus si mostly Assam da dum chakal leba aduna Manipur dagi ani ka drega haiba kanji da act ngasai gi BJP yaba yadaba ga do ma lok do dong na thain dagi dum tori in terms of development in terms of anything infrastructure gi oigera ama gi oigera culture ji yes khara di pire kabak sabak resolution da ma cultural university pire hairi sports ki pire hairi lotion badi ma tu ngamdri ba marom da fully functional jo hen ba ngamde ba aduna siguma mayam yeng ba kanji da nasai gi Assam Rifle gi lei ba technical problem ama ju chauna lei re
plus government of Manipur na jo command taw ju ngamdre aduna hector moina chap manana makhoina sim gi level da ka khalaga awai akhunga tongna baje dum makoi social media da dum uri nawa logde hai bai type ta adudi yaroi hai bane ba aduna they should not be involved in politics hai bani da asa ya sanai fal da koina pinning iba message sina natra tari mafam du gi di yes human security ki perspective tagi yeng tarabadi kuki haiba leite maite haiba leite thawai pan ba mioi ba hai ta di mi gi mi ngakta ne ba the political calculation yahla ga misery mawa ba ma talak pa jira khoi nuaite haiba ne ba ana sigi matang sida ju yes akoi je psychologically loina disturb oire kanabu manipur da leiri ba ngasai mapung oina maite amasung kuki gi group haiba kanji da khoi psychologically highly disturb oira bani naga ga so tum equally disturb oira bani kok sok da bamte yaudre ba sigi soiba matang sida even aina koi chini naw myam da haijaning bachu adum leijai haibadi mi ama hatkre haiduna adu jo a mile ama natraga kilometer kunthra ni food lap la leiraga madudagi hena lapthokpa khunnama adu jo kanano khangdringe da mai thaba laisang mai thaba ga judi adudi akoi da politically mangjaba dongna tawe khoi gi statesmanship ta khoi gi diplomacy da mangba dongna tawri tawruba moida songning bagi wa nate yes emotional loire akoi historical loire mass history amane akoi de yot la leiri aduna kitang phada baju changbra na khalli ona uja danabi na haibde am chumme jiri gi demographic profile amaju khangbaji akoi chumme maitei gi miyeng da di chingmi ade hawana subchan nei matam do loigre matam amada nagani economic blockade tawri ngai jida kaithen phamba lakpa kuki nupi miyam ju nagane na dum haune na dum furu ye akoi di equally handak su ne tari basi kanano hadagi charang nadi batobom lafam khangda leiri ngai jida main players in kanano ITL sina kanano haibada chingba karamba furup yauri jomi haiji kanano paite khatara then kuki haiba kanji da sagai na teju loi manaba maming ju loi manaba nakana mada mu atopa thado na ma ju leiri aduna anniversary haikatra no aitaba me third tamoi di thado gi de dum thokchere akoi di santi pami akoi lanji da yaude de but it doesn't mean to say we are not affected. Aku equally affected we, but we stand for Manipur na hairi. Adu tadi jiri da ngasai santi pa me hairi ba makoi gi mayum jo do mai thadori bra ba koi. Asukui na lemina ko maramda matamda makoi gi local level da mari chin naw mayam ga atopa mayam ga ju yana ba man leidana natra ba a chahi ma hogrba matung bauta ngaktang gi sporadic koi ba nung khral nang na ba dukan adu ju se naharon changpa kanji da khoi likai ju dum pungchai chai ne ba natro ga boza ma yausi da leibadu nangi naharon khulai pai ba khara laga no yau da bi yaroi hara kanji da adu di ai satri myam na ju dum hai ri ba so ja naharon la di akoi gyan me namata ta di ne nungsi namaga lui ma nge ba adu ita di akhoi da su haija batare akhoi da ju haija batare kana no involved to rivers stakeholders ji kana moi marakta ju santi pami jina kana no aga moi da pibiri ba any mar community ja ko yengna je ba prithvi da taru mafam da they lose their identity mizoram da tari ba mar amata mar maron ngang ngam pontre oza third generation 10 generation ge york padadi mizo ngak ta ngang doi ni maming da ka sagai gi maming di la na mar na hapsa ba di he na moi mar ni hai ba ji mina identity khangra bane equally karbi along this asamis ngang do rim ni karbi ngang do riban wherever mar tabam from the makoi identity makoi language se atop from the mangra bane except in Manipur federal da yam chaung na tari ba natragana jedibam da tari ba gaija makoi di aina khanjabada di Manipur na makoi da identity ma piraga leibani na makoi su perhaps makoi da ju lining amadi leram ba yai huji khanari bajina saungna bagi oi ba tara baju adu oi ba ta di akoi mi myam na ju kana no khangba ma mathau tari aduna tavida saungning baduna hana mang tharaga isa do hatu rakanda I nungai ne na kapajidi mapa I mangjari ba natro ona losen jarakpada amuka hanna yes sigi NDA BJP led NDA ki coalition government the next 100 days ki sida Manipur gi je resolve tongna ba na priority agenda ama oina ahum suba akoi gi home gi makhada internal security gi manung de yawe yeng ji kari tawdori bano mayam na leiri ba akoi ami sada sauri ba mayam ji ju amarom da di yam sawbom thoi amarom da di amung yam ju thaba dong na ju tawbiri mana ju NIA na tawdabra hai di maitei civilian mari halam bagi farga huji asami jail da ju leiri ba natra ba
अदु तौरगना अखोइ हराउबा तौ अदा नसगना नुंगाइतबदौना अखोइजु तौबा चही में हेलमनिना अखोइदजु मैच्योरिटी अमा दका ताब्राना खंजै अदुगा हुजिकती अनौबा एमपी अनिदुसु वी हैव टू गिव देम इक्वल टाइम थबक तौजनबगी तौरक्त्रे न मयुम आर्करेंजनी मयुम मै थागी बदमाइना थाबीगनो मरुओइन ऑपोजिशन दजु लेदोरिबनी दे कैन डू इट लॉट्स प्रेशर अप्लाई तौबा मखोइ ngमगनी तौजु तौरकनी अदु हेता खुदक्ता रिजल्ट फंगद्रे ना अखोइ युम थाबगी कल्चर मै थाबगी जुमा जो खितंग अखोइ मसेंद जो तपथनगद्रा अदुगा शांति आइबसिदि जितना अखोइना फनायामना तौबा तारबजु मचा पो कांजिदा लोखलिबा नत्रो इचा नुपीजे अखोइजिबो जों संगद्रबदुबो मणिपुर की ओइना खनबा तारबदि शांति जी एकदम दरकार तारकदब माली सिनी 95% ऑफ मैतै खैना पामबजु ए अदमाइना खनजै असिगी दा मिगी खंगना चानबा खरा उनजरुबा गुंबसिदा असाइगी शांति की वारी यारोय हाबदि सावबना जो वैरमगनी पेंदबना जो बट अदु अल्टीमेटली टेबल द लोइना तारकपा ताबनी मदुगी दुमा अखो येंगमिनरजे नै थमजनी याम फजे ओजा दुम ओजा दर मिन हागे द लांजे लोसंगे हरगदी कछु लैब नते सम इंटेलेक्चुअल खरन जो हागे वफम खर द मणिपुर की इरांग जे विदिन 24 आवर्स बनत जो 72 आवर्स 78 आवर्स लोसन बि याबनी अदबु लांजे सुख सांग न मतम संगी जे करिगुंबा सिस्टम द यौरमबगी फिबम जु लै हाइबा वफम जु लैरी ओजा होमेन की मोड 3.0 जिदा बेक बेक on thamaga manipur thoiba yang myam jina proxy oin sinaraga it is you they are being used at the borders cyber laire ana live si da ngasai justice ki pochini loina live si aduna masigi jima manipuri singda maitai ka ki wanatana kuki ka ki wanatana tariba lamjida tariba fruit myam jegi manaba miyeng ama yengbiraga afaba lambida changsilabadi mi amoina koiju adu pamjai haijaningi aduga huji leiriba I taba mi taba adagi den mai thanaba mayam jisu loisalhalaga asaigi moina tawe hairi ba suspension of operation dusu ongtang mayek sengna paikhalati hena nungai ni haibasi ai thamaga loisanjege जनों ये ओजा होमक तयाम तेल मदम कोई मणिपुर दो जिबोक्ता तंगदु लेता द्रिबा था त्राम दो बोक्सम चथा लेजे इंडिया की ओइना इंडिया गवर्नमेंट की ओइना इट्स नॉट अ शेमफुल इंडिया की ओइना मसी इकाई निगाय लेतब्रो शेमफुल पोन तब्रो वाय मम तक ओजा में नेदम politics study ikai ba ju leiti ikai bi ai ri mi ne to de sem ikai ba ba leiti ai ba je aduna moral gi poturi oja na sai tham gare moina khalisri कैसे नारादी पार मचा मा कथलगा बॉडी दु कंदों ओगदी मणिपुर इज नथिंग सिनिदा asi organic theory ka winatra thayan degi duna see this is politics of India aduna pronate kari kai bai kai da baga lai ponte da